الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يبشر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله ndiye kudusubiza ubuzima nyuma yuko twari twapfuye kandi ko Allah subhanahu wa ta'ala niho tuzasubira mu Islam. أيها الإخوة الكرام وبني الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. dukomeje isomo ryacu mu gitabo bita Kitabul Kabair, igitabo kitwereka ibyaha bikuru umuyisilamu agomba kwirinda. وقد بدأ المصنف رحمه الله بذكر كبائر القلوب. umwanditsi w'igitabo iki gitabo cyagitangira yatangiranye n'ibyaha bikorwa n'umutima wa Islam. وسبق أن ذكرنا twavuze yuko al-kaba'ir tanqasimu ila qismayn, ibyaha bikuru umuntu akora burya bigabanyije mu bice bibiri. al-qism al-awwal, igice cya mbere ni kaba'irul qulub, ni ibyaha bikuru bikorwa n'umutima burya wa Islam. burya umutima hari ibyaha ukora ariko bitagaragara biba indani mu mutima, kal hasad, yishari wa bughd al-mu'minin, no kugirira urwango abemera Imana bakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa al-ujub, no kwitangarira, wal kibr, ubwibone, kiburi. ibyo byose ni ibyaha burya bikorwa n'umutima wa Islam. wa hiya min al-kaba'ir, kandi bi byaha bikuru rutura umuyisilamu aba agomba kwigobotora, wa illa bitaba ibyo akazisanga mu muriro wa jahannama wal iyad billah. al-qism athani, igice cya kabiri ni kaba'irul jawarihi, ni ibyaha bikuru nanone bikorwa n'ingingo z'umubiri bigaragara, kasariqa, nko kwiba, wa akadhalika aydan nanone zina, ubusambanyi n'ibindi byaha byose nk'ibyo ngibyo, wal maisir, no gukina urusimbi n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu Islam. ibyo byaha nabyo biri mu byaha min al-kaba'ir, mu byaha bikuru ariko bikorwa n'ingingo z'umubiri. والمصنف رحمه الله, umwanditsi w'igitabo Allah mugirire muwe, we yatangiye igitabo cye bizikri kaba'ir al-qulub, yatangije igitabo cye agaragaza ibyaha bikuru bikorwa n'umutima wa Islam. intego muri aya masomo no kugira ngo umuyisilamu amenye ibyaha bikuru anagerageze kubyirinda wa Islam, kubera yuko ibyaha uko byagenda kose biri mu mpamvu zikomeye cyane zigabanya imani y'umuntu. والعياذ بالله الله bitulinde. وقد يصل الامر الى الردة, umuntu kubara kwijandika mu mwanda w'ibyaha bishobora kuzanarangira bimugejeje muri ridda, ugasanga baye murtadi. والعياذ بالله. ولهذا قال الشاعر, no manvaru umusizi wavuze ngo خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوكة يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويمسيز رمز وخلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. ngicyaha burya ntukagisuzuhure mu Islam. cyaba ari icyaha gikuru ntukagisuzuhure, cyaba nabwo ari icyaha gitoya burya ntukagisuzuhure mu Islam. reka ibyaha cyangwa se reka icyaha aho uko cyaba kingana kose utitaye ku ngano yacyo. fahuwa tuqa, uko niko gutinya Allah subhanahu wa ta'ala yabyo Islam. wasna' kamashin fawqa ardi shawkati yahdharu ma yara, ngo ujye witwararika wigengesere wirinda kugwa mu byaha, umere nkaho uri wa muntu uri ahantu hari amahwa n'ibicupa ugendesha ibirenge. murabizi uburyo bayigengesera kugira ngo hatagira ikimwangiza, haba ihwa cyangwa se icupa. muzarebe umuntu aramutse aba yari ahantu hari amahwa cyangwa icupa, uburyo agenda yigengesereye kugira ngo hatagira ikimukandagira.
akareba aho ari buze gukandagira heza hatari buze kumwangiza mu kirenge cye. Ubwo nawe rero ukugomba kwitwararika binarenze uwo nguwo, wirinda kugwa mu byaha mu Islam. La tahqiranna saghiratan, gukandura amenye icyaha uko cyaba kimaze kose nukagisuzugure kabona n'uko cyaba ari gitoya. Innal jibala min alhasa, kuko burya mu musozi ujya kungana gutya ukaba umusozi waratangiye arutuntu tw'utubumbe utubuye tugenda twiteranya bikazarangira umusozi ubaye umusozi. Ibyaha uko umuntu akomeza kugenda bisuzugura burya bigenda biba ikintu kinini kuzageza ubwo byoretse nyirabyo Abayisilamu. Walihada umuyisilamu agomba kugendera kure n'ibyaha, akaba umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم عقد المصنف رحمه الله في كتابه بابا nyuma umwanditsi w'igitabo yakoze undi muryango mu gitabo cye fasamahu awita babu dhikri mawaddati a'da'illah, umuryango wo kwibutsa abantu yuko min al-kaba'ir, mu byaha bikuru wa Islam harimo kugirira urwango nanone awliya Allah, abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, aho ukagirira urukundo a'da'ullah, abanzi ba Allah tabaraka وتعالى. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ibi nabyo biri mu byaha bikuru bikorwa n'umutima w'Islam. Umuntu kugirira urwango awliya Allah, abakunzi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah yagaragaje ko burya abakunzi Allah abemera Imana arabakunda. Iyo Allah wamwemeye ukamusari gatanu ku munsi, ukamugerageza kwitwararika ku mategeko ya Allah, burya uburu umukunzi we. Wa hali sifa, iyi sifa Allah arayigira iye yo gukunda abakunzi b'Islam. Allah arakunda subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yaragaragaje ko burya akunda abamwicuzaho, akanakunda n'abisukura. Iyi sifa igaragaza ko Allah arakunda burya. Allah tabaraka wa ta'ala arakunda. Allah narabakunda nabemera Imana. Umuntu kugira urwango awliya Allah, abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo mu mutima we akimakaza urukundo kuri a'da Allah, kubanzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, hadi kabira min kaba'ir adh-dhunub. Iki ni cyaha gikuru mu byaha rutura umuyisilamu agomba kugendera kure. Wa qawlu Allah ta'ala, umwanditsi w'igitabo yazanye aya aravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yaravuze ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir al-aya. Allah muri aya yaravuze ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, gunagiye nakimwe uzigera ubibona kubemera Imana babandi ko kubemeye Allah subhanahu wa ta'ala bitari mu buryarya. Wal yawmil akhir, bakaba banemera umunsi w'imperuka ko uhari bazahagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo ntibishoboka yuko wababona yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, ngo bagirira urukundo babandi bamaze kugaragariza urwango Allah n'intumwaye. Ngo ntabwo abemera Imana uzigira ubona bagira urukundo babandi batangarije ku mugaragaro urwango Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walau kanu aba'ahum, ngo kabone nubwo baba ari ababyeyi babo. Qala al-musannif, qala al-sharih Sheikh Salih al-Fawzan rahimahullah حفظه الله ورعاه على بصور آية فوزان يرمز أنه هذه الآية نزلت في أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه. آية إمام يقوم ونكاكوايو يمنوت كمومو غابويتك أبي عبيد بن الجراح ويومو غابو رضي الله عنه يرمز صحبكم يتاني لما قتل أباه يوم بدر يهوري ينسى مرغابة بتبدر. ويو أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه أسلم ويرم إسلام يا رسول صلى الله عليه وسلم. وأبوه كان مشركا
uwe yari umubangikanyamana kana min mushriki Quraysh, ise yaragikomeje gutsimbarara ku gusenga amasanamu no kurwanya ubutumwa bw'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Uyu ise wa Abu Ubayd ibn al-Jarrah bahurira mu rugamba bita Badri, kuko mu rugamba bita Badri w'Islam nirwo rugamba rwa mbere mu mateka y'Islam Rasul sallallahu alayhi wa sallam yarwanye bwa mbere Badri. Uru rugamba abo Rasul yarwanaga nabo sallallahu alayhi wa sallam bari bamukubye inshuro 3 mu mubare, kuko bari 1000 mu gihe Rasul we nabo yari kumwe nabo bari 300 barengaho bakeya cyane. Urumva rero bamukubye inshuro 3 sallallahu alayhi wa sallama. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. شيطان رجل يوشا رجل دكوشا القريشي أرامرتي غوس مجبوهنا إلى محمد ماذا كيجي نقولك ويموت ibyo bigomba gusobanuka. Hamwe mu bantu babiri ariko nyamara Muhammad yushaka twamwihorera kuko nubundi icyari gutuma turwana nawe cyarokotse, kuko Abu Sufyan radiyallahu anhu طبعا حين ذاك كان مشركا yari atakabaye mu Islam, ntabwo yari akabaye mu Islam icyo gihe yagiye kurangura muri Sham ya none, nako Sham ya kera ubigizwe n'ibihugu bine muri iki gihe, ariko kera babitaga Sham. Ni ibihugu bine iki gihe: Jordania na Palestina na Syria na Lebanon. Ibihugu kari bine kera bitaga Sham, byari ikintu kimwe. طيب, wa Rasul sallallahu alayhi wasallam amenye ko Abu Sufyan yagiye kurangura imari y'Abakurayshi guhaha muri Shami. Rasul kharaja ma'a ashabihi al-qarib, Rasul yarasohotse hamwe n'abasahaba be bake bajya gutangira iyo mari kugira ngo bayake Abu Sufyan igume i Madina, nkuko nabo babatesheje bakabambura imitungo yabo bakabirukana muri Makka. Imitungo yabo bakayigabagabanya n'amazu yabo n'imitungo yabo. Ibyo rabiza abasahaba barabibakoreye. Abakurayshi barabamenesheje babirukana muri Makka, barabatesa, imitungo yabo barayigabagabana, amazu yabo barayatwara. Abasahaba bimukira Makka na afwan bimuka bava Makka bajya Madina, imitungo yabo Abakurayshi barayigabagabanya barabamenesha. Rasul nawe amenye ko hari imari bavuye kurangura Abakurayshi muri Shami. Rasul yaragiye nawe ajya kuyitangira kugira ngo ayibake nk'inyishu nawe ibyo babakoreye mu byabo babaze. Abu Sufyan abimenye ko niwe wari uyoboye iyo mari, abimenye ahindura inzira farata bino Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul iyo boro ibiramucitse. Abakurayshi bamenye yuko alhamdulillah Abu Sufyan iboro yayicishije Rasul sallallahu alaihi wasallam hagabashije kuyifata. Abu Jahl kimara kubimenya imaka aravuga ati Muhammad akanagasuzuguro, yarashatse no kutwambura ibyacu, tugomba kumukomesha kuri uyu munsi akumvuka naye. Bategura urugamba bita Badri. Baji Makka bamwe barababwira bati nyamara ikinyenzi nuko iboro yarokotse nareka nta byo kurwana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abandi bati oya, mugomba kumukubita mukamwumvisha. Iryo kosa yarakoze ntazongere no kuripima kongera kurikora. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Shaytan laza fi surati الناصح الأمين. شيطان له إلى زموششو يمجانا موام مغيظة إلى بغيرتي لا غالب لكم اليوم من الناس. muhumure Muhammad yabatsinde uyu munsi mugere mukubite akagasuzuguro yaramazanye kukubambura iboro yanyu mugomba kumuha agasoko ntazogere n'undi munsi. Wa inni jarun lakum, kandi kumwe namwe muzindi mugira ikibazo muratsinda. Falamma tara alfi'atani madha nakasa ala aqibayhi. Shaytani urugamba rutangiye rwa Badri abona Rasul sallallahu alayhi wasallam al-musada fite ukomeye cyane. Allah yasamanura abamalayika musawimi bambaye imyambaro yera, bambaye uniform, bose baje kwifatanya n'abemera Imana muri Badri.
baje kwifatanya n'Imana muri Badr. Shaytani ababonye ayitahunga arababwira ati inni ara ma la tarawun, yashwi murambabarire hari ibyo ndi kubona mwe mutari kubona. Muhammad ya Rasul ukaba malaika baraje bamanuka nk'ibifaru baje kwifatanya n'Imana muri Badri. Yasobanutse Islam. Urugamba Badri rero rwari urugamba rukomeye cyane. Shaytani yoheje abakuraishi ngo bajye kurwana na Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa khasiru wa khabu, babihombera abakuraishi. Icyo gihe hapfuye abakuraishi 70 kandi bakomeye bikomerezwa abakuraishi ba Abu Jahl naho bapfiye. Ba Abu Jahl n'abandi ngabo bari batesaga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, batesaga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Iyi aya ngo yamanutse kuri uyu Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu. Uyu yahuriye na se muri Badr, muri urwo rugamba rwitwa Badr. Ise yari mu barwanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwana ari kumwe nande na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bahurira muri Badr, bahurira muri urugamba bita Badr. Faqatala abahu, uyu mwana urumva imirwano ye birangira ariyo wishese muri urwo rugamba. Yani umwana na se bari kurwana, uyu mwana birangira ariyo wishende ise, haythu kana abuhu mushrikan yuqatilu almuslimin, kuko ise yari kumwe n'abakuraishi ku ruhande rw'abakuraishi muri babandi barwanyaga Rasul sallallahu alayhi wa sallama. Faqatalahu ibnuhu likufrihi billahi azza wa jalla, uyu mwana birangira ariyo wishese muri urwo rugamba rwa Badri. Walam tahmiluhu al-ubuwa aw al-bunuwa, ntabwo yigeze yita uyu ni data cyangwa se ise nawe avuye ngo uyu mwana wanjye ngo ntabwo turarwana. Bahuriye mu rugamba, ise ntiyita ngo uyu mwana wanjye, n'umwana nawe ntiyita ngo uyu ni data. Kubera ko iki, umwe ni aduwullah, umwe ari umwanzi wande wa Allah, undi ari waliyullah, ari umukunzi wande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzala Allahu qawlahu, Allah arangije manura iyi aya ivuga ngo la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ngo ntibishoboka na gato ngo nagenda kimuzigera ubona babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala bakaba banemera n'umunsi w'iruka, ngo nagenda kimuzigera babona yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu, ngo bafitiye urukundo babandi bamaze gutangariza urwango ku mugaragaro Allah n'intumwa ye. Walau kanu aba'ahum, ngo ukabona nubwo baba ari ababyeyi babo. Iyi aya manutse kubera abantu babiri bahuriye, ise n'umwana bahuriye muri Badri. Umwe ashaka kwica undi atitaye ngo uyu ni data, undi nawe atitaye ngo uyu ni umwana wanjye, kubera yuko bombi icyo bapfaga Allah tabaraka wa ta'ala, bapfaga Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanu aba'ahum, ngo nubwo bari base aw abna'ahum, cyangwa se ari abana babo, aw ikhwanahum, cyangwa se ari abavandimwe babo, aw ashiratahum, cyangwa ara babo ba hafi. Allah arangira ngo ulaika kataba fi qulubihim al-iman, ngabo bazarangwa ni sifa yihe yo gukunda no kugira urukundo abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Mukataba fi qulubihim al-iman, ngabo nibo imani zabo zishikamye. Allah subhanahu wa ta'ala imani yabo arayishima. Ubwo twungutse muri aya y'Islam yuko mahabbatu awliya illah, kugirira urukundo abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa bughdhi wa kurhi, no kwanga mu mutima abafitiye urwango nde Allah subhanahu wa ta'ala, min al-iman, biri muri iman gasonto Islam. Wal aksu bil aks, ni kinyurano cy'ibyo ni kabira min kaba'ir adh-dhunub, bitabiruka kimwe mu byaha bikuru iyo binyuranyije n'ibigibi. Walakin ariko ibintu kubisobanura mu Islam, iyo uvuze ngo runaka simukunda kubona yuko ari umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'ni, ntabwo bisobanuye al-i'tida'u alayhi, kumubangamira. Gasonto Islam mu buzima busanzwe ntabwo bisobanuye kumubangamira, ntabwo bisobanuye ngo umuhuguze, ntabwo bisobanuye ngo naam umugirire iki, umucire urubanza nabi igihe uri kubona ari ufite ukuri. Gasonto Islam
Allah subhanahu wa ta'ala ibingira bimujije muri Qur'an wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah muri Qur'an yaravuze niyo mudakunda umuntu mu mutima ngariki ibyo nibizagutume umuhuguza cyangwa se umukorera vulma cyangwa se umubangamira ngo ukutamukunda kuko kwanga umuntu ni kamere y'umuntu. Umuntu wese na muntu kuri isi wabongo abantu bose kuri isi ndabakunda sawa Islam nkuko na muntu wavanga abantu kuri isi bose nabanga byasonze Islam. Umuntu buryo Allah yamuremye mu mutima we agira icyitwa ugukunda no kwanga. Twe mu dini w'Islam n'uwo wanga ni haramu kumubangamira muri bwa buzima bwe busanzwe mu gihe we atagize gute atakubangamira byasonze Islam. Umuntu ushobora kubutamukundira imyemerere ye kavuga ati uriya muntu we yemeza yuko Allah atabaho. Ni muzi ko abantu batemera kubaho kw'Imana sibyo abayisilamu abo bita al-mulhidun abo bita al-mulhidun ntabwo bemera barakubwira bati nta Mana ibaho. Wamubaza ati abantu babayeho gute mu ngo twakomotse ngo isi yaraturitse ngo habayeho ngo ni bari big bang sinzi ko babyita ngo iyi si ngo buriya ngo haba ngo byaraturitse ngo haboneka ikirere haboneka n'isi. La ilaha illallah. None se wewe waturutse ngo yangu twebwe ngo ari inkende ngo we yangu ngo ari inkende twakomotse wala hawla wala quwwata illa billah. Allah muri Qur'an yaravuze ngo am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ngo bukoko abantu bariremye bishyiraho cyangwa hari ubashyize. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Igisubizo nuko hari wadushizeho abayisilamu sibyo abayisilamu kuko hari igihe kigeze kuba udahari. Hari igihe kigeze kubaho hari imyaka yabayeho udahari. Fa awjadaka Allah min al-'adab. Allah arangije agushyiraho nyuma y'uko utaruriho. Ubwo bisobanuye ngo ntabwo wishyizeho nta kishyizeho. Kullu mawjudin la budda lahu min mujidi. Buri kiriho cyose ni ngombwa gifite uwagishyizeho. Dasobanutse Islam. Hatta nabo ngabo batemera kubaho kwa Allah subhanahu wa ta'ala abo bahakanye Allah bakamugirira urwango rukomeye cyane. La yajuzu abadan ntabwo byemeye ku Muislamu na gato al-i'tida'u alayhi kumubangamira ndetse no kumuhuguza ndetse no kumukorera urugomo n'ibikorwa bishingiye ku rugomo ngo nuko mudahuje iki imyemerere. Dasobanutse Islam. Mu mutima wawe ntabwo mukunda imyemerere ye yagize kuri Allah ariko la yajuzu ntabwo byemeye mu buzima busanzwe kumubangamira no kumutesa ndetse no kumwima ukuri kwe afite nk'umuntu muturanye ku isi. Dasobanutse Islam. Hatta walau kana jara nubwo yaba umuturanyi wawe la ta'tadi alayhi ntabwo yemere kumubangamira ngo nuko maza atemera ukubaho kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dasobanutse Islam. Zimasai abantu bagomba kuzimenya kuko hari abantu baterura izi aya ويطبقونها في غير مواضعها bakazishyira mu mwanya utari uwazo ugasanga maza afsadu warangije bibwira ngo ibyo bari gukora ni dini kandi ari ubwononye no kwangiza no kubangamira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ubwo twumutse yuko abayisilamu min al-iman muri iman umuyisilamu agomba kurangwa nayo harimo mawaddatu awliya illah gukunda abakunzi ba Allah. Tuhibbul mu'minin ugakunda bemera mana bagenzi bawe. Tuhibbu al-musallin ugakunda basari gatanu ku munsi. Tuhibbul muhsinin ugakunda bagira neza babandi bakora ibyo Allah ashaka. Hada min al-iman. Ibi bigaragaza iman wa Islam. Wa kadhalika aidan nanone kutagirira urukundo babandi bamaze gutangariza urwango Allah n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biqaidi ariko nanone bishingiye kuki kubyerekeranye n'umutima. Ibyo bibera mu mutima gusa sibyo Islam. Amma ibikorwa no mu buzima busanzwe abantu mubanye ngo utegetse kubabanirane neza mana igihe nabo batakubangamira. Dasobanutse Islam. Ariko kabone nubwo wabangira mu mutima imyemerere yabo nibigu uburenganzira kugira gute kubabangamira mu buzima busanzwe. Dasobanutse Islam. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Allah ravuze ngo urwango ufitiye mugenzi wawe mu mutima ngo ntuzarushingireho umuhuguza cyangwa se umubangamira ngo nuko n'ubundi mutavuga rumwe.
لسنة الإسلام. طيب وقوله تعالى نمو آية الله نفسه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية الله سبحانه وتعالى يأمن في من ترك الهجرة شحا كريبا ما نبارت gukora hijira bava Makka bajya Madina ibyo bakabikora kubo kugungumira no gukunda imitungo batayisiga. Allah isabamanurira aya ngo kul vuga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana abaukum ngo niba ababyeyi banyu wa abnaukum nabana banyu wa ikhwanukum nabavandimwe banyu wa azwajukum nabadamu banyu wa ashiratukum ngo nabanyu ba hafi umuryango wa amwalu iqtaraftumuha niyo mitungo mufite muhora muharanira gutunga wa tijaratun takhshawna kasadaha n'ubucuruzi mutinya yuko butagenda igihe mwaramuka mukoze hijira mukaba Makka mukajya Madina wa masakinu tardawunaha nayo mazu murimo muratinya gusiga ngo niba ari byo ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ngo niba ari byo mushize imbere kurenza urukundo mufitiye Allah n'intumwa ye wa jihadin fi sabili mukareka no kujya gufasha Muhammad kurwana mu nzira ya Allah tabaraka wa ta'ala fatarabbasu wa mutegereze hatta yati Allah bi amri kugeza igihe Allah azamanura itegeko rye ry'ibihano bije kubarimbura. Iyi aya iri kwerekana icyo Islam iri kwerekana yuko gukunda ibi bintu kabirutisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haram min al-kaba'ir ijab. Gukunda imitungo ugakunda mazu ugakunda papa mama umugore ngo birenze gukunda Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku buryo ibyo Allah yavuze na rasulu bijya hasi y'ibyo ukunze mu mitungo yawe n'amazu n'amamodoka n'ibiki byose. Yani urukundo rwa Allah na Rasul imbere yawe rukaza rwa kabiri nyuma y'ibi ngibi Allah avuze bigera mu 8. Papa mama abana abavandimwe amazu ubucuruzi n'ibindi ngibyo akaba ari byo ukunda wanashize imbere kurenza Allah n'intumwa ngo tegereza ibigiye kuzakubaho Allah subhanahu wa ta'ala azakumarira Islam. Ibi bikwerekana iki? Bikwerekana yuko uwakunda bino bintu uwakunda mazuba ukunda abavandimwe ukunda ababyeyi mahabbatan tabi'iyya ariko rwa rukundo rwa karemano la yulamu ntabwo Allah bikuryoza kuko uburyo Allah aturemye umuntu akunda umubyeyi wese byo Islam umuntu akunda umwana we umuntu akunda umugore we umuntu akunda abavandimwe inshuti abe ba hafi umuntu akunda amazuye urugo nta muntu udakunda urugo rwe nta muntu n'umwe udakunda amaga ubucuruzi bwa business ye kigenda neza ariko Allah aravuze ngo ibyo ngibyo uramutse bikunze nta kibazo biba haramu ryari igihe ubirutishije de Allah n'intumwa ye igihe bavuze gasobanutse Islam ibyo gihe nibwo Allah abikuryoza ibi bikwerekana yuko Islam Allah niyo wibanze mu gushyira imbere n'abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala nibo bibanze mu gukundwa kurenza abandi bose gasobanutse Islam. Yewe n'igihe Allah subhanahu wa ta'ala ategetse ngo abibanze mu mutima wawe n'abemera Imana babandi bakunda Allah subhanahu wa ta'ala buryo muri iman umwemera Imana harimo gushyira imbere mu mutima we urukundo rwa babandi bakunda Allah subhanahu wa ta'ala bikaba haramu kugira urwango abakunzi ba Allah. ولهذا الله muri hadith al-Qudsi yaravuze ngo man aadali waliyan gumuntu uzagirira urwango umukunzi wanjye faqad azamtuhu bil harbi azamenye ngo yani mutangarije intambaro hagati yanjye nawe kumugaragara. waman harabahu Allah ghalabahu kandi uwo Allah rwanyije aramutsinda wa huwa shadidul mihal shadidul ghalaba burya Allah niwe nyiri gutsinda igihe cyose kuwakwiha ngashatse guhangana nawe subhanahu wa
ta'ala Allah aravuze ngo man aada li waliyan uzajibna urwango umukunzi wanyu abakunzi ba Allah ni bande Allah yabamuze ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu abakunzi ba Allah nabafite izi sifa ngo ni babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala bavuze la ilaha illa Allah that's what Islam wa kanu yattaqun ngo kandi ibyo ni babivuga mu magambo gusa bagatinya Allah mu bikorwa bikanagaragara ku mutima no ku bikorwa umuntu ntazavuga la ilaha illa Allah adasari naraje yidoje mu gihe umuntu mwemera ma adasari adasiba ibikorwa by'idini ntabwo bimufasha yarangiza ngo yarangiza avuge ngo niye mwemera ma abo Allah arabanza abemera ngo ni babandi bamwemeye nyabyo bitari mu buryarya wa kanu yattaqun bakanarangwa na taqwa Allah mu buzima bwabo bwa buri munsi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin ngo kandi abantu bazagira urwango abakunzi ba Allah bakanashira imbere ibindi bintu bikabirutisha Allah subhanahu wa ta'ala abo ngabo ngo Allah ntabwo ajya yobora ntabwo ajya aha kuyoboka ingozi z'ibibi nk'izo wa qawluhu no mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ngo muramenye ayuha almu'minun yabira mana Allah yaravuze ngo wala tarkanu ila alladhina zalamu ngo muramenye nimukihe cyangwa se ngo mugire mu mitima yanyu urukundo rwa babandi zalamu baguye mu bandi kanyamana kuri Allah subhanahu wa ta'ala ngo nimuzaberekezaho urukundo rwanyu fatamassakumun nar bitazaranyira namwe mwisanze mu muriro nkabo wal iyad billah la yajuzu abadan min al kaba'ir mubyaha bikuru harimo guha agaciro no kunyurura urukundo rwimaze babandi bagize gute batangarije Allah yuko bamurwanya we n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ravuze ngo fatamassakumun nar ngo nawe mutazisanga jahannama mwisanzemo kubw'icyo cyaha gikomeye wa qala Abu al-Aliya yaravuze ngo uyu mutabi'i la tardaw bi a'malihim yaravuze ngo la yajuz yani la tamilu ilayhim bi madhihim wa thanaikum alayhim wa ta'dhimukum iyyahum لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم هؤلاء فهو من الركون إليهم يعني الله سبحانه وتعالى من الله آية أبو جيجير نمر مانا gukunda no gufana uwamaze gutangariza inde Allah ni numwe urwango byasobanutse Islam wa hada yunafi kamal al-iman ibi utigana na imani umwemera mana agomba kugira nzima kuri Allah subhanahu wa ta'ala وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة ونولي ابن عباس رضي الله عنهما أنه سوى الرئيلاء آية يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار ابن عباس رمزه لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ورمي وتنغرج الله أرغوانه قرآن أرغوانيا نقول نوزا ميركزو كون أرغوان البوسي ولين الكلام ndetse ngo unashaka kugereka yuko nawe inzariho ari haki arukuri fa la yajuz ibi ntabwo byemewe walakin ibi nkuko nabivuze ibi ni fil qalb mu mutima gasonse Islam amma nawe mugerekeranye n'imibanire y'abantu umuntu ubwo yaba ahakana yuko imani taba la yajuz ntabwo byemewe kumubangamira ibyo ni ibyo we ibereyemo bye mu gihe atakurwanyije n'ibyo ni ibyo utegetswe no kumuha ukuri kwe muri bya bindi abantu bahuriyeho bya kidunia mu mubiranirane niba ari umuturanyi n'umubangamira ntako gutwara iyo ni imyemerere yifitiye uyimwangira mu mutima wawe ariko ntabwo umubangamira mu bikorwa byasobanutse Islam hadithi ya nyuma umwanditsi w'igitabo yazanye ni hadithi ya ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u man ahabba al-mar'u ma'a man ahabba طيب هي حديث الإسلام هي حديث في سبب الورود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة حرمون سمي أمدبو حرمون والصحابة يراجع أبز الرسول صلى الله عليه وسلم أرمو بزتي متى الساعة
ya Rasulullah imeruka izaba ryari faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaramusubiza ngo wama a'adatta laha wowe urimo urambaza imeruka izaba ryari ubundi se wowe urimo urayitegura ute urimo urakora iki igihe yaramukije byibuze yagusanga uri ku murongo mwiza urimo urayitegura ute mbere yuko umbaza ngo ni ryari ubwabyo wowe urimo urayitegura ute ko wemera ko imeruka ihari icyo wowe utaramenya ni ryari izaba wowe urimo urayitegura ute imyiteguro yawe igeze witegura iyo mperuka ibi biri muri hikima za Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul aragiye kumubaza ikintu aho akakwerekeza ku kigufitiye akamaro kurenza icyo uri kubaza ndasobanukirwa wowe urimo urambaza imeruka izaba ryari ikingenzi nuko twemeranya ko imeruka ihari kwibaza ngo izaba ryari cyangwa se gihe ki ibyo nta nyungu tubifitemo ahubwo icyo twe dushinzwe tunasabwa ni ukuyitegura ndasobanukirwa Rasul aramubaza ngo urimo urayitegura ute qala wa musahaba rasubiza ngo la shay'a nge rwose ya Rasulullah nta myiteguro yindi hambaye mfite kuri iyo meruka illa anni uhibbu Allah wa rasulahu gusa icyo nzi cyo mfite nuko nkunda Allah n'intumwa ye icyo cyo ndagifite uhibbu Allah wa rasulahu nkunda mu mutima wanjye harimo urukundo kuri Allah n'intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam icyo nicyo mfite ariko ubundi mu myiteguro yindi nta kindi kidasanzwe nafite ya Rasulullah faqala alayhi salatu wassalam Rasulullah aramubwira ngo anta ma'a man ahbabta wowe yawm al-qiyama uzazuka uri kumwe nawe wapfuye ukunda niba ukunda Allah ukabukunda Rasul uzazuka n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam ya hadisi umwanditsi w'igitabo yizanye arimo arashaka kukwereka yuko anna al-mar'a ma'a man ahabba umuntu wese azazuka ari kumwe n'uwo yapfuye akunda niba ukunda bemera Imana mu mutima wawe ukunda bemera Imana abakunzi ba Allah wallahi uzazukana nabo ndabese abayisilamu niba ukunda shaytani n'abambari bayo wallahi uzazukana na shaytani yawm al-qiyamah niba ukunda fir'auna uzazukana na fir'auna ya sallallahu islam iri dalili kukwereka ngo al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamah umuntu no kuzuka yawma al-qiyamah umuntu azazuka ari kumwe abarizwa mu tsinda ryabo yapfuye akunda abayisilamu niyo mpamvu gukunda no kwanga mu dini w'Islam bifite naam icyitwa yari bifite umurongo mugari Allah atanze n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fa'ala kulli hal umuyisilamu arasabwa gukunda abakunzi ba Allah subhanahu wa ta'ala akagirira urwango babandi batangarije urwango Allah n'intumwa ye ariko ibyo ngibyo ni mu mutima akirinda kubabangamira mu buzima busanzwe kuko Allah yarabyamaganye wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu urwango mufitiye bagenzi banyu ngo niruzatume mubahuguza cyangwa mubabangamira cyangwa se mugira imyitwarire mibi yo kubakorera urugomo igihe bona tubaratwaye ibyo ni ibyawe niba runaka utamukunda mu mutima wawe ibyo ni ibyawe ariko mu buzima busanzwe mubanyemo ntibiguha kumubangamira cyangwa se kumuhohotera kuko mwese muri bene Adamu mutuye ku isi naam buri wese naam mu mutima we afite ibyo yemera n'ibyo yahakana uwo mutemera kimwe la yajuzu na murebe kumubangamira igihe watakugize gute atakubangamira byasonse Islam ariko byerekeranye n'umutima muri imani harimo kugira urukundo abakunzi ba Allah no kugira urwango abanzi bande ba Allah subhanahu wa ta'ala n'umuntu uzagira urukundo abanzi ba Allah amenye ngo na yawm al-qiyamah azazukana nabo byasonse Islam والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته